Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Mohajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota, Bupati dan para pemimpin daerah yang hadir. Yang saya hormati sahabat saya Profesor Ali Ghofran Mokhty, Direktur Utama BPJS Kesihatan, Bapak, Ibu dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Saya menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesihatan atas undangan Universal Health Coverage UHC Award BPJS Kesihatan Indonesia pada hari ini. Saya berharap belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-56 BPJS Kesihatan yang jatuh pada tanggal 15 Juli 2024 yang lalu. Setahun lebih muda daripada saya BPJS Kesihatan. Semoga terus sukses dalam menyelenggarakan program jaminan kesihatan dan memenuhi kebutuhan dasar kesihatan di Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya berbicara di dalam bahasa Inggeris dalam sambutan hari ini. Ladies and gentlemen, it is a great honor to present the Universal Health Coverage Award to BPJS Kesihatan today. Universal Health Coverage UHC is crucial for ensuring that everyone has access to quality healthcare without financial hardship, a principle central to our mission. In the pursuit of achieving UHC, it involves overcoming significant hurdles, such as reaching all populations and managing medical demands while ensuring financial sustainability. Therefore, our appreciation also extends to Prof. Mokhty, Chairman of the ISA Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, for leading efforts to address these issues and propose innovative solutions, particularly around aging population and service quality. Professor Mokhty has played a pivotal role to contribute to ISA Technical Commission, and we are moving aggressively to improve the quality of healthcare service within ISA member countries, which we have about 162 countries around the world. Aligned with the 2020 presidential decree aiming to cover 98% of Indonesians by this year, Jaminan Kesihatan Nasional JKN has surpassed expectations, now covering 276,520,647 people, or 98.19% of the population across 17,508 islands as of 1st August 2024. This achievement underscores the commitment and hard work of BPJS Kesihatan and the Indonesian government. This milestone is a testament to the success of our collaborative efforts. It highlights how the partnership between ISA and BPJS Kesihatan can drive meaningful progress towards universal health coverage. Hadirin yang saya hormati sekalian, ISA tetap berkomitmen untuk mendukung seluruh anggota kami dalam upaya mereka memperluas cakupan kepesertaan dan khususnya kepada BPJS Kesihatan untuk dapat terus meningkatkan layanan kesihatan di Indonesia. Mengakhiri ucapan saya, akan saya bacakan bukan sahaja Pak Mokhty, Profesor Mokhty ada pantun, sebuah pantun kepada teman-teman dan saudara serumpun. Jalan-jalan ke Pasar Senin sebelum berliburan ke Tembuku. BPJS Kesihatan memanglah keren. Semakin sukses dan menyala abangku.
Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. BPJS Kesehatan